क'क्राझार पुलिस बिफाननि मोनसे जाफुंसारनाय क'क्राझाराव पुलिसा सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। क'क्राझारनि शान्तिनगर साइन्स कलेज साखाथियाव सासे ड्राग्स फालांगिखौ हमनो हादों। नंगौ, क'क्राझारनि शान्तिनगर साइन्स कलेज साखाथियाव क'क्राझार पुलिस बिफाना सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों आरो बे हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ क'क्राझारनि बोथिगाव बदियागुरि ओनसोलनि बाहारुल फारमानिक होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार पुलिस बिफाना अपारेशन खालामनाय समाव बाहारुल फारमानिकनिफ्राय गासै 34 ड्राग्स कन्टेनारजों लोगोसे नोगोद 28,910 रां, गंसे रांनि पाउच, गंसे नटबुक, गंसे केलकुलेटर, गंसे मबाइल फन आरो गंसे बाइक जब्द खालामनो हादों। क'क्राझार पुलिस हान्जाया हमजानायखौ रैखा खालामदों आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं होननानै क'क्राझारनि डीएसपी बिनन्दा बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों फोरमायथियो। बडी सार्च কৰা পোৱা গৈছে আৰু তেওঁ বাইকটো সার্চ কৰা হৈছে। বাইকত আমি 30টা আমি কন্টেইনাৰ পাইছোঁ আৰু তাৰ বডিত আমি 4টা আৰু এটা এমপি পাইছোঁ আৰু টকা বহুতখিনি পাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও অন্য দোকানৰ দোকান নিশ্চয় থাকিব লাগে, কিন্তু আমি পৰৱৰ্তী তদন্তটো ওলাই যাব। নামটো কি আছিলে ছাৰ? নামটো আছিলে এইটো বাহাৰুল ফাৰমানিক। বাহাৰুল ফাৰমানিক। কেছটো লোৱা হ'বই নিশ্চয়, জড়িত নিশ্চয় থাকিব আৰু এইটো ওলাই যাব। যিখন পাৰ্লাৰত তেওঁ যোগান ধৰিছিলে তেখেতলোকৰ মাতবোত পোষ্ট কৰা তেওঁলোকে আটক কৰিব। নিশ্চয় 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 আমি ইনভলভমেণ্ট আহিলে গোটেইখিনি আহি যাব। ক'ৰ পৰা যোগান ধৰা বুলি তেওঁলোকে ইফালৰ পৰা লৈ আনে আৰু বেলেগ জেগাৰ পৰা লৈ আনে। আৰু ঘৰটো ক'ত আছিলে? ঘৰটো ক'ত আছিলে? তেওঁ ভটিয়াগুৰি। ভোট ড্ৰাগছটো বাঢ়ি আছে নেকি কোকৰাঝাৰত? এইটো এতিয়া আমি ক'বলৈ গ'লেতো এইটো গোটেই অঞ্চলতে বাঢ়ি আছে, ঠিক তেনেকৈ কোকৰাঝাৰ এইটো এটা ব্যতিক্ৰম নহয় আৰু। নিশ্চয় নিশ্চয় টেৰেছ হ'ব, আপোনালোকে ৰিমাণ্ডত ল'ব? নিশ্চয় লোৱা হ'ব। নিশ্চয় নিশ্চয় এয়া আছিল ডিএসপি বিনোদ বসুমतारी। मोनसे फोसावथाय दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय लानानै फैदों। UN एकाडेमि दतमा फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे बेसेन नाङै मुं थिसननाया मार्च दाननि 30 अक्ट'आव जोबथा सान आरो हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलनि फेसिलिटिसबो दं। नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा UN एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला 30 मार्चनि सिगां मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 700266038 नङाब्ला 9365913183 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।